Rhys ar bêl hir yn chwilio amdan Rosgro. Evans yn ôl i Rosgro. Rosgro a mergydio o'r arbediad gan Oliver Davies. Wel gormod o leo lawr y fanna gan Adam Rosgro. Neb yn ei gau o lawr. Yr ergyd o'r i'w ddeunol llath dros y bar. Jamie Owen ar dafliad. Follows yn ôl gan Owen. O rhoi'r bêl i ffwrdd i Rosgro. Unwaith eto am y cwrt Cosby ceisio gwneud lle i ergydio. Arbediad gan Davies ar bêl dal yr rhydd. O Alffin ei wthio fel lawr na di. Dim cic o'r sbotyn. A Llanelli cyfle i glirio. Ond roedd y bêl yn syth i Kyle McCarthy. McCarthy am ergydio. Yr arbediad unwaith eto gan Oliver Davies yn syth ato fo'r tro hyn. Ergyd Rosgro. Y bêl yn ôl allan. Dim cic o'r sbotyn a Rosgro medda'r dyfarnwr. Ac yna arbediad campus gan Davies o ergyd McCarthy. Lewis i Dylan Rhys. Rhys i Rosgro. Rosgro reit yn ar yr ochr dde, ond mae'n cael ei groesiad i fewn. Cybellad at Kyle McCarthy sydd am ergydio! Dyna chi gol i Kyle McCarthy, dim gobaith i Oliver Davies y tro hyn. Y bêl yn hedfan i Dorhwyd a dim llai na mae'r myfyrwyr yn ei heiddi. Chris Thomas chwilio am Michael George, neu wedi parhau ei rediad. George o rhwng y ddau amddiffynwr yn chwilio i ergydio o arbediad da gan Manson y tro hyn. Gwaith da gan Michael George o'r bêl yn taro. Emlyn Lewis yn gwneud yr arbediad o well byth. Rosgro i Evans. Rhydiau Morgan yn ôl i Elliot Evans. Codi ben yn chwilio am opsiynau. A lle mae Adam Rosgro cyfle! O, cyfle i roi syd yn y byd, mae di methu hwnna. Mae hwnna gyfle i ddyblu mantais y myfyrwyr. Ac mae Adam Rosgro, wel, mi ddylsa di wneud o well. Woolridge. Awr y chwith. Tuag at Rosgro, Oliver Davies allan o'i gol. O, Curtis March yn ffrio efo'r llimanwr ac yn y cyfamser. Mae Adam Rosgro wedi sgorio i greu ti 2 gol i ddim. I gymrodd Adam Rosgro y cyfle dda. Ond be o Curtis March yn ei wneud? Yn ffrio efo'r llimanwr. Ac mae 2 i ddim. Morgan. I Rhys. Ni chodi hyn ôl tuag at Rhydiau Morgan. Rosgro ar ôl beniad. Smith o'r rhy hawdd. Sam Smith, yr eilydd yn ei greu ti'n 2 gol i ddim. Rhyw 12 munud o'r gêm sydd ar ôl. Ac mae'n ymddangos bod Llanelli wedi rhoi'r ffidil yn y to. Tafliad i'r myfyrwyr. Rosgro. Smith. Cyfle i Evans. O, dyna chi gol gan Elliot Evans i goroni'r cyfan. Y myfyrwyr yn llawn heiddi'r fuddugoliaeth. Llanelli, wel, mae tymor nhw mynd o ddrwg i waith. You know, we should have been out of sight in the first half. We had a lot of possession. They had 11 men behind the ball, and with that possession, we were a little bit wasteful. We wasted crosses, we wasted chances, and we really weren't purposeful enough in our possession. We tended to go sideways. We spoke about that at half time, trying to rearrange it and try to shift it around. But for Caerdydd, Llanelli, they kept the ball. It was really pleasing to watch, but you know, unfortunately, they conceded 3 goals. Unfortunately for us, we got them. So we're positive about that, and we've got to make sure we go forward with these positive results that we've had, positive impact from players. Charlie Cole's been another 60 minutes, which is really important for us, and that just thickens the squad and makes the squad a little bit more energised ahead of the big games. I know it's the old hard story, but we just don't get no luck. You know, it just seems referee decisions every week are just going against us. We thought the second goal was offside. You know, the players have asked the linesman, and the linesman's told him, you know, I'm sorry, I wasn't up to play. You know, so obviously he can't give it. He's not up to play. Well, you know, that's no good to us. And I think it's just you know, pretty indecisive, you know, decision making by our goalkeeper then, and you know, 2-0, and you know, we just lose our way then. Buddugoliaeth rili pwysig oedd rhaid ni gyro heddiw mwyn cael mwy o hyder
yn y garfan ar ôl 4 gêm, da i fod yn onest, so da ni'n really hapus efo'r 3 pwynt yna.